Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje. Awukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke iy'ndaba-ke ezintsha esikulethele zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho wena usicindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ithi-ke kade kukhona-ke laphana-ke i-media briefing ye-ANC na-ke laphana-ke ngendaba-ke ukuthi-ke kuzoqhubeka kanjani-ke emva kokhetho-ke. Phela-ke laphana bese beveza ukuthi-ke sebesithumelile-ke isicelo-ke laphana kuMkhonto weSizwe-ke ngendlela yokuthi-ke babambisane basebenze-ke ngokuphatha izwe njengoba sonke-ke sazi ukuthi-ke sekhona-ke ushintsho-ke laphana-ke i-ANC nayo kwazanga ukuthi-ke uthole more than 50% votes laphana ukuze izoliphatha yodwa-ke izwe-ke laphana-ke sekumele-ke kwenziwe i-coalition. Sebevezile ukuthi-ke sesithumelile-ke laphana-ke isicelo-ke ku-MK kodwa-ke i-MK-ke ayikaphenduli-ke laphana-ke basalindile-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi ngingene ema-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho-ke ngalolu daba-ke. Lolu-ke ukuthi-ke i-MK-ke mayiphendula ufise engathi-ke ingaphendula ithini, ivume-ke noma ingavumi-ke. Ubhale-ke lapha ema-comment section-ke mase-ke ushiye umbono wakho msicinze nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba engilethele zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.